kra papa Harry na Idrisu say beto aba no be wie no asante mantem hwebe ho nchemu aduasan mu de eni di se amanyuko no ebefa coalition of unemployed allied health professionals woman so ebo entreni bi ebika ho no pay ena meko ne kontonkro solo akenkan ede amamu ohini ni amakranchara zo sof maami premaini yanye brena fe yemfa kasebono enchechemu ankasa emamu akane mrasebe jefie chiame Professor Aaron Michael Kwe ena waka say o say Ghana for ene yete ho na obi nkaye de che na yakabi mami nkabi yekuremu anase human rights so obi ntetia yefa ahudie so yekuremu a na ye NPP ene sese yede asedani nyina de ma wonom sanse wo kaipa wote anankanuro enkonoma ebre so a wo man no ne munya agrokra odi asami tudwa wo bra dankwa buzia domo tradition envinshedu sonson na wo hye ho efa eno de asem ibetu mu wo se mampani dada nkonoma breso no obi biada ni wa no ememe nyina da yaka wono ma hyedem ene sabre no so bibi kura na abekọ akoka na nya asem biada yes 1958 law na no ya bemende ya besa kiremu 1964 ya mu ama nkonfinhia enum ojeje wa no ne asade num ne ade abia woso no akodem kire se chitum de eno ane ade na ewoso enti se na Ghana fo ye ho adwe ne ekoma hayen kwabrane twe camera se nanim odidi mpanifa tam obi ankanwe kotra radio so akeka de wope obi ankanwe hwe na nei tumitimu na ye ho adwe de a na ye NPP empanifo ene konkoden jesa fa hodie no edema Ghana 4 Mampanyini na nado dankwa Akufo-Addo o se wakuni twemu obeso na enchew 7th January afese na ne dwumade nyina ba wieye wote so a woje de yin obesore boko na de sefata no so ye de ama no se de papa jeje wurade nse sore de ma mampani dada John ajekum Kufuor sompra ono so sore de ma Professor John Ivan Satamels nyame fani kransie yi sada no na nado dankwa Akufo-Addo so obesore so boko now the asemi to dwa wo senior citizens na wodi wo dwumade bi wa bankasie mu e wo Jubilee House endra o se Ghana for the ayama no na hoho se ma no kwan se wo mama ye mampani no wa ba be gina mu na wo ha biada nso entimi amasada en wo bo mpai se ebesie na ye kabi mami kabi ya yekuramu ya bo ho eban ye beto aba ne bewie asumdwe mapa be fa ne ntoma papa nso e de efra. I will willingly step down as president on 7th January. And I do so because I'll be in good company. That of Jerry John Rawlings and John Ajekum Kufuor, who in the Fourth Republic have been privileged by the people of Ghana to serve 2 terms as president of the Republic. It has been the greatest honor of my life to have served as president not once but twice, and I have done my best, especially during in steering the ship of state through the deeply troubled times of the COVID-19 pandemic and its aftermath. It's been a very difficult time, but I believe most of us can see that we are now turning the corner. Mampeni nanado dankwa Akufo-Addo. Ni wokra franka de mani di samanyuko His Excellency John Dramani Mahama. Ena woka sai so when this nkunu die die. Eni o ma die kura wie dada ya to aba na wie a eni o te akonya ne so kura. O de asami tudwa wo bra wo komprobo mentifi epoye Upper East region. Na wo se any people for ni bi kura ye ne namfofo no etumi ba de fie be ka kire so ya kura ye kondo se be ko opposition ye pese ko opposition papa na ye je party no ne san so eye ni ye etiendi si fo monyere ho na monye tumi ni so mfemfiri yensem enu nti wono de wonu se ne manyina da era na kwam toten wo hye Ghana fo so bo se ye to aba no ma no be mampani a enema bia na nado dan Akufo-Addo wa nwie no obewie ni nyina. People in Nigeria are on the streets demonstrating. You heard about Kenya. Kenyan youth are demonstrating because opportunities are not opening up for them. And the situation in Ghana is worse
Because in Ghana, it is not the MPP. It is a small family that has captured everything. And so I can tell you, there are many of my friends in MPP who come and tell me, he says, NDC, you have to do well and get our party out of power. These are MPP people. Because the MPP has been captured by a small group of people. This is not Kufuor's MPP. This is a different MPP that has been hijacked by some people. And so the Democrats and others in MPP actually want their party to lose so that they can go back and go and reorganize. Mampani dada Yewura John Dramani Mahama ena woka se ne ye ko bosome fra ho asante emantemu eno na no so aba beto dwa wo bosobo se NPP amanyuko no nipa ni bi wo mu a ase wowura na Kwame Asafoje ya wono ne gina mu na wo pemra hye bedwa akonwa no nipa bi wowura Jimmy yabo ne din so wo hyehyɛ kire na papa yesa enete nso digu ne gari mu delegate bi ani abrese krodom ya wo amoa yeso oni Jimmy wo mo ka ho ne nipa bi hyehyɛ kire en wo mo eyesa en yeso wo mo tabiri asem kora de kokoto abu atia wo me yo mo atua Ghana sika free empim dunum titidie num 150 million se etro en wonu matwa nanso sete dia de omo ya ena wonu ye onmonyamfo amoako mensa ojampa ya na wonu ye akane tebeso assemblyman oni Sompa nkomo twetwe nkomo oni Sompa etwetwe nkomo no di asemi eto wo mani It's no bia the Nasam Beto executives in anymore. Obia the CV buy and the polling station for say Nana Kwame Asafoje aye ena omopeno ene atoaba ede amano. Eno nti openi amoje me asem na wo kan de ye ti ase a ewie peye. Court nsem no kwa wo kan se wanya injunction no. Enye injunction na wanya. Menya lawyer nanso ye ne lawyers bebre edi nkomo. De omo ka kire ne se ade na ekura openi na ode nambo so me fra ho se wasiki court injunction de ato owura Asafoje so no enye injunction na emo metiwe na me no nya asem na me de court na me hwehwe wasebo na me nyawa me court ho esa akosiki for order of substituted service some de beba be hwehwe wo eno ne nkrata court wa granted dia ma yewura no na emo enye injunction eno nti de ye sere bosome fra ho fo nyina ne se sansem na opani amoagya me de nam se wanya court injunction de ato parliamentary candidate in so no eye mogu enya nokure bia nim eno nti omotia omomontum and then 5 days and a council of elder chairman a grantee interview or one of the sister station now somehow can say Ura Kwame Asafoje ebedi MP obosome fra ho Ura Kwame Asafoje obeto na ba obosome fra ho utie opania mo agya me nsemu a o kan wa say ye limited registration 2020 and a Ura Kwame Asafoje ebetro ne din obosome fra ho na de ama ye hu sentro kra na otwa ne say ne unyina gitum say 2020 ya anya limited registration ne mom ye mass registration ye true din foforo Owura Kwame Asafoje abomodin aboa ene current MP a wotia konwa so Yewura Kwasida Akufo-Addo ebra obedi MP or winning primaries Yewura Kwame Asafoje na wa be parliamentary candidate e de ne resources so de ne sika na ho oden ne bibia e be support Yewura Kwasida Akufo-Addo akane tebeso assemblyman ena yete ne nkano onmonyafo Haruna Idrisu enso eyemrahye Janima adisho motemale south na wode atudwa se wo hye sabre Ghana fo ho kire wo mu a ode suboni nyina bebo mampanyini na nadodan kwa Akufo-Addo ebra na asawase asante mantem onmonyafo mutaka Mubarak na wo launch ne campaign ena papa Haruna Idrisu ede asami tudwa wo so bedo betum biada so mo bebo wo mo ma ho ban e wa asante mantem wie be ye beto abane be wie no emunche mo aduonu num die wonu mu benya. I hear the MPP saying that Ashanti is for MPP. Ashanti is only for MPP if they are performing. And Ashanti is only for MPP if businesses are good. Ashanti is only for MPP if unemployment was low. And therefore we are optimistic that Ashanti Man will support John Dramani Mahama and support NDC to win. We need just a little above 35% in Ashanti region and we declare John Dramani Mahama the winner of the 2024 presidential and parliamentary election. That is our aspiration and we must work towards that.
Wey Haruna Idrisu Anuachi onmonyamfo mu ntaka Mubarak nso de bebia so senkunmudie ya ni disi bedi wasawase sawa asante mantemu ono mu ntaka ne mampani dada Mahama de obia ne omu mu hye ne da wono mabam pa ose sa akonwan ene efri tetentre de ne disi ena ayam so no se NPP for no ke kansa ne kwa asawase a o hawo ne ntawantawa ho eti omu mu achencho betumi abefa aba wi akonya no waka ni pray e train kan na ntesa bonte so for me fa enkodi ye nyina ye boy homode omo na mo say asantima ma wo mo 85% yeah sure mo percent so mo bo mo ho a yeah we are ready boot for boot leg for leg head for head hand for hand shoulder for shoulder edi yes ye pasunwe yeah slogan is there yeah we out menya wa dey say ube yeah we out menya wa dey say ube afiwe asante rete be bia no ambet me afaso wia it is obu wasa adin na omo sakra because afiwe be bia no abenya kwan ema obi awia ora muntaka Mubarak ene yeten nkano na yamane ya nananom ne ofasefo a womake enwa bom se coalition of all unemployed allied health professionals ene womofa pan se womatwro womsore womakosuku awie ede na aka omda so tifia womudi siuja ho National Service ya wonu ma ye wie licensure exam so ma twere wie womu sere ye mom koye adwuma no womu sunye sika no womu hye ho ne asetenem owura Frederick je won na ye convener ode koya no ena de assembly tu dwa se woma brepa ene fitina ya hwangu se since I wie school na je tete wie na kom na me no ka say 2019 ne ba no abayadwuma wafa apomode adwuma efo nya amunenu onfa ye mu bi na ye ahyase ni mu no ye chotro nkata eba nan ene mpanyifo kwotena edi nkomo Ministry of Health Ministry of Finance ye ma won nkata senke behwe se anka mbehwe na aban fa adwumefo a wafa ye bi na ye ko ye ni mu no ni nyina akosi se ye nko posins beba aye that is free 2023 and yet to sana moisa na yenko posins beba afi de that ye a posins aba clearance aba aye say aban efa abadwuma ayi ayasa de adwumefo anasa apumude adwumefo ekohwe ya ala health professionals ayatena fie metinti nyina yenka ho eno ana ye say e wo say yemfa nkrata anasa yemfa nyema yemo say yanungu nkrata so yemfa mo aban yakọ eno modi nkomo mahwe say mobeboa ama yenya bia baba ko mienu nyensa etoatoa so ede na fidi eda kosore ya enionom na anasa nese Sompa mo so agentity ye atua school fees ayenso atua enu mosoma form ejai enwache owura Frederick je sand kokobode ma banso mama no busumi ewo ni de tosudunum o ma ntehwede a owi obesi amanwansasi ne amudo wi abere wa nkruma yade kata yi babontin na empanifo eboye punum te yenya no mugusu pusu no mugusu epusu niema na emom no Ministry of Health PRO Mr. Isaac Ofeba na message me say yebeti omonka etino o se yentwen kakra na emom no yase obeti yenka no anase opim me na se me komachi a ana me ko na opim na medina fa akode a medina me na so anse medina brand tie de kopem se ebehu sa ban de nkrata aba se ala health for a school tifie ye for madwuma no so ejina so ejina na so kopim se so beka de ye ye di chaka wo ye nkrata mu no se beti de ko kwa akira ban ye hu ni sa ban no se wa start a wo ye entoto ye de ye ma no se fiti se bosumi ya ye wo mu ibechem e pa mu pepepepe bosumi agasi mu pemu no e wo se ye nti bibi fra ban no mu se take nkran ala health professionals amu so tifie no sabio omo ye Ghana for ye free baby ne bae ana ye so ye nya ya adwin se ye bu ye ketem e from ayi mu ha kwotena baby akofo adwuma ahaya na efiti haya na wo se ye ma yaso mu bi na tan ye adwuma we eye nua be ma Frederick eje na ye konkransa imponu anyine ho nkransa na nanma trankonwa na na kwasi atu ahe eje otoso emienu ene wo kasa se nkransa e wodachi papa samanyofo di kanfo ene ahwefo ne abata nyina da beba wo mo mabra boni titu ne ngumahwe hia wonum na free SHC wo magide aboyebode a ene ekakwan no atrepa one Sompa nkransa etwetwe nkomo wo bra na Star International School wo
year career and graduation ceremony edwumedie no afi wo de abofoto ama afidie badwen banhwehwe mudan a wasie mi kire computer laboratory lab wo de ape afidie de agumu enso ede ama won eno ena no de asemi tudwa wo bra na mo frai bi yeresa anwensem brofo potokasemu ebi nso ya kankasemu ni niama hodo a na wo da ne di emponu ahinsa wo hwede mo frai yi a wonimu pa se wo da chi papa de aka ne sabata ne awefo no ebebo wo mma enwumasua ho eka ene program ya anklai ye wa ewo hai ye ani kabedre obi ye se mo frai teacher for no kwa afa so a omo church plan no ye ni so bedre ye ni so pa go se adisua na plan no nya titi a wonya maya nkura na afa so a omo atina o se ni so ene ni kaso awofo ye wo so bedre ye wo dwa bedre ye izanze ehwem nkura ni ya eno na be nam so ma wo mu suku na wo mo kono so ba so ma yenda nana etu ahene eje imponu ahene a wo won kransa wo wie ye eno se akato ne bro wo mai be sode anopetututu asada akoto abayi mampani ene mrahye bedwafo obi a hwe ne payie ene mrahye bedwafo ene mampani abato aye ba batui manyoni bi amefa wo ba anko ene yodrum amfana anko yo ade bi ebe kwa akofo ha ode aba na fei asumdwa yekuramu no so mumia mo ho ban ni nyina mo no ati so ya bato afi let's do the best and other form of ya asumdwe mpo na ye say party you say party you o ma yenya ye ba na ye nta o memu azabasa ba yesia ye mai tito ye he na omofa because of you this year blank to ye he na omofa I feel like yes na mo yes kind ko kira wa bi ndo ko owie ye na beza o school numu ora ej Francis wono so ede kakra ede wie Star International School. Be your beza. Beside your proprietor. Yeah, man, send my money. You know about madrasa. Ghana yes ya the Yamani school no. You see I know you be see so. E wo bra afi tetem go say. Say be say your career day. Na graduation. And you know, ya kesi nso nyane say be say awofo dey. Ohu ni ye pa e o mo fa no mo. Na afi so be say school so dey eduru akiri na say ye sell school no. Na school dun pempen so bi enti when botaya ya e dey sajuma di e ba so we beza Star International School and Kransa ora ej Francis so na mi gina na me kasebo ni nyina ba na wie OCP Ghana or the OCP fertilizers the abedwama so na nanom akuafo amudi atoso de we de mate de ne osigibi na fagu so na enso do so we twa ni konomu akoton na nso anya kakra de ahwata so ahwa brabom wo pe ne dodo mu atuo baako bebi eto agro chemicals ne ma bogura mu e wo betimi afre 0355 909 437 now so wako 21st clinic yes sciatica experts 15 branches across Ghana and crying ye word me market echi Kumasi overseas be Alpha Radio and Kransa ye ben ye won Kransa hindada abronsanu so emu oboase cancer cortes techiman GN Bank edinda denum shene society European tour no so ebrel sciatica to asinti twetwen abomodian so befre na so tumi aye bookings kama mizo any 5G any ye de topun ye de ji awade ebi wase eboawo em wanim so benyam asante eboa Benedict ono ne samu for penny akase boy so ne sokroje ma me begu hu asem so edema adehye kukuwa Veronica the evergreen jam door ono ne trafidie na chichinchi ma ye ma MCR also safo kantanka any azuka any Shadrack nom ekekase animu ema me bekenkan kase boy edema mo ohini ni ama kranchada zo so for mami premier ni enemy din me sorry ama yewura o ma ye wadu wache atranse ama wiase nyina ache